hata kama ungejivuruga kwa kiwango chochote, naamini unapoona ndugu yako anazikwa, unapoona ndugu yako wa karibu anazikwa, aidha mama, baba, mtoto au ndugu yako wa karibu yeyote, hata kama ungekuwa umechanganyikiwa kiwango chochote, mimi naamini moyo lazima ukuume, kwa sababu sehemu ya moyo ulionao ni sehemu ya Mungu. Kwa unapoona ndugu yako anaondoka, anafariki, lazima uumie kwa kiwango chochote. Ndio maana mara nyingi sana napenda kuweko mazingira kama haya makaburini, ili kaburi tu peke yake lile linaongea na wewe, hata kama utaelewa maneno ninayoongea, lakini kaburi liwe linakukumbusha kwamba kifo kipo. Sisi duniani tunapita, hakuna mwenye makazi ya kudumu duniani, sisi tunapita. Kwa hiyo kama ukikumbuka kifo kipo, lengo na kusudi, ujitahidi kutenda mema, ujitahidi kutenda haki kwa ndugu zako au kwa jamii iliyokuzunguka. Ndio maana niko kwenye mazingira ya makaburi haya, ili unakumbuka kwamba kifo kipo. Yaani uwe na nafasi yoyote, uwe na cheo chochote, ila kifo kipo. Kufa utakufa, hakuna atakayebaki. Ila sasa katika kufa kwako, unakufa ukiwa unafanya yako, kwa maana hakuna kazi isiyokuwa na malipo. Kazi zote zina malipo. Unakunywa pombe, unajinyea, unavuta bangi mpaka unafauka, katika hayo unayoyafanya, mwisho wa yote yako maisha baada ya maisha hayo. Anyway, tuishia. Amen.